United Showbiz eye Monaguchi ekoye ede abusiafo ede nsem bebre na ababe piemu ewo meyumu eyiye hintase bebre ede abetu eye edwa na so abusia celebrity a just ye kan wo mo ho ensem adane da ye celebrate wo are they worth to celebrate and I say like ohunya say ye this any die no ede emom because say ye beka say we ye celebrate na eche ye beba no na ne ho nsem a ne yonko de beba beto abontin say poto all because so one so pesa akonya no so ede a trending and I say one so pesa akonya no ede ayede agini din and I say one so they are hype no no na any are they worth to be celebrated didn't na make us and say we ASM na no memenda Monaguchi ekoko piemu ewo United Showbiz ye nuaba na ama Mark Brown wono na chese wodi dwumadie no ho chiame A+ kwame A+ eko hobi Arnold Beidu ebium so Shata Michi na wono Monaguchi na chese wo mienu na wo mo ete ho mo twetwe enkomo ede afa wo mo abrabo ehu na ebra chese Monaguchi ni simbusa edru so no na ochiremu na Mark Brown krampo no oye host ni krampo ni dwumadi wo se woye de wodie na ebiem so eba ne sen na panelist etimi ebeje question na say etimi eba on board Abraham yento ensa enfre no etimi busa ne yonko another panelist question no ni ade a wodwe ho wonte asiem na nensem odi etu eja na chese de enoma ankoye amfa ama no all because so obeka se wo ye lawyer ne won sensem ebebeto edwama efiashas ne gade behuru no ma chese A+ ne Arnold mo enso so eso ye ensem no eso no na ama enede wababontem abe reveal so many secrets ede afa wo mo wono wo mo tina ye edi dwumadi no ehun ne ehun the lives of Nana Mark Brown wa ba be kasade afa wo ne nikunu ma so ne ho sensem abusuafo na chese eni pa na nipa se wasanso edi nani asi ne so a ye kan ho asemi kwame A+ an wono na se wono so wodi nani asi ne so a chese wo kiremu a se de dodo na ehu no se wono wo ye sikani ana se wodi ne ho na ne ye wo abrochimemu a wodi etu ne ho no enye sa enete na ne yire krampo no wo bre wo amanone ho no ma wo na wono kwame A+ ne krampo no hia na ehia no wosre na wono susu kra wadi wo meyi emu nu krampo enkonkwada nchen krampo na wono mo na ne kazna wo UK wono na etua kwame A+ ne yira ne din ede Akosua V ne rent ede ema no isanse Akosua V se wa stranded wo UK want me afford living there what is what this way ebetu edwan Ghana fodo do na ene no adwe se adabi se de edru eno na abusuafo momenkotie Monaguchi nsem odi tu dwa no ma ne ba ye beto eso emfre obi emba meme page and answer maybe so and also doesn't mean we don't know anything about you people. We do know a lot. You do you have some skeletons in the destiny? My cousin in London, Abigail has been so good to A+ wife, Akosua V. Akosua V. My cousins have been so good to her, paying her rent and everything for her. And my cousin will be like, I will be like, oh, my big brother happens to know A+. You know, we are not like close family friends, but you know, who did the own castle? Champagne was to say the own castle. But I can't bring you A+ on my show and then hit your face with that because it will come as a surprise to you. Neither can I do same to Mark Brown, because you, Mark Brown, you also know that you have skeletons in your cupboard, which I will address on my show on Friday. What I say, it's a movie and you're able to call Mark Brown. You need to ask if you have no idea about it. You need to ask A+. A+. Why would if you call into my show? Because I don't understand. Abusiafo say na Monaguchi wodi ne nsem no ebebetu edwa na abusiafo o sha se wako program bimpo
wonim said the woman edi woman dwumedie ACF wonim said the woman ye woman no ma ACF na se ato ensa e de afro na wo hwe said the enioma ekwo na wo hwe na wonye okay krampo na nsemfua no opa e na wo ye de wuyi eye ano opa nso so wonye de wunye ano na se wo yi ano ewie na wonsem a waka se bia ganafo eni wo enye eye adwe ewo afa baabi a na enu nti no ewo se wo mra bonten na wo ma woni wo mu hia ye di nkitahudie no ebra nkomotwetwe no koso na nam se wampe wo mu behavior no wo mu reaction towards you uncertainty no bra na fa eye wo mu private life ebebetu eye edwa anam so wo de nti ana make say eye celebrity no are they want to be celebrated na so what eye ase say ebusuan enam United Showbiz nti ama ene de chese nkofo ahintasem eno me nkofo komo wo abrabomu a chese nkowo bia enim because of kasa ekwaso a ankoye na atwetwe bia ankoye amfa amanu nti no wo babonti ababe yi sa no mani nyina ede egu apono so na wutie ne nkasa ye mu so wo kasa bia na chese wo chema ne link up show Friday day wo so many evidence a wo be ode beba ehon man nsama obi bie enso ewo honum eno na amadodo na ehu ne se ndabi said the mo na wo ye ne pray dodo wo prega too much aden asa de wo pe followers e de amani show no asa wo pe attention de ama ne link up show a wo ye no Kantanka TV so no na se sa mo krampo na kwan we so se gugu obi fi e na wo de nya attention so we be say wo bi so edwumadie e na wo so de nya attention me concern no so trend na say celebrities no and say enkofo afa a wo mudi edi dwuma say this is wo pese wo no susu endu pepenso bia ene wo be ya ne yonku bi obegu ne yonku hu bi efi obeka ne yonku bi hu asem obemma ne yonku bi ani maguase say de be ya no susu benya sa akwanya no ede afro edru pepenso pese wo dru no eboa ana just because of say onsem kan a wo kokan na wo mo hu ne say enye no kura na say wo mo have some misunderstanding bi ewo ehonum na emunti wa babonti ba be chirinse me say we be bro na na yire krampo no chese we stranded ewo UK na wo cousin in the channel na mumpo so wo cousin na etua krampo na na emunti o so mfa memetu abonti eno ma bi no say na ama say papa ye krampo no ebinimo ya na wo mo edwe ahunmienu wo ji obi emu a ede atum krampa na ye ne de esantu wo ni de chire asem ebefri ede aba mama we enye afutu de emfama ye hu enoma na sese obi wuni obi esana no obi ehia enoma wo se wonye de wo fimbu akọ ni bibia ene wo so bi eni so ede cho because that come be no wo ko ka bibia na se wo bi ko chiwo pepe so bi abu wan se enam de wa ye de ama openti no na wo de eba abegu wani ma se wo so futu ben na wa fa de fi nsem we mu fa bra e wo tuma GH comment section e bi mu so like videos na share all the social media platform eso ekeskapa enemy dasene ebesan edi ehia ebio